Ya rita te panan ka mauri na koimi kai na rata ni kapene. Rita ki merora ki sepene nuayen kasito wana ki nanun na ratapes. Ari sepene nuayen rita ki nanun tayayo. Sa ka mauri dan narandi ki Yesu Kristo ari rawuya awara sa kamayo. Kam na pene ni mauri. Ara wari sa sanwari ki nanun tayay. Tayan nareru. Nampana tene pui me tenua, awa kipuna te uana, na kono wa pui me woa. Ina nunta interungan takakaro. O ira ini kakawa ki roon, ati sa takakaro ki te coach. Pa ina kuna roon na tayo ani kinay aroya. Anataan takakaro, ki anataan ka puto. Yay tapi na rin kakawa ki pa ina kuna nrabe ka untat antara-taray pa ikakain nano yan anataan takakaro. On tauroi ni ka tauroi bukia. Saksi ngaya. Me ina pun dapat kau na pen karikia. Cepun na roi mere na ya na tanta kakaro. Pa ina kunan na kuroi pangai ni kapene. Awana kunan nung ayaki na cepai ya situ wana. Ha situ kani kai. Caka wowa. Ira ini kakawa kina pehiri tanta kakaro. Pana pun ni ko taroi ceru ni karineri ne. Nakon na ya sakairiri. Ya coach. Nakian pa ikay ni kapene. O inapunda ki konan tiki nanon nariya kanta ni ngaya. Si pangara inanon titayay. Titaya kaya kangay. Hiyatay arura ni kapene arasa kay diri. Hiyatay arura ni kapene arasa kay diri. Kipoy kari niyaki. Mencheri ruwa panin. Kuni kipoy ka cepi mecenua. Nakon cepi menimewa. Kangay taya kaya. Itara-taraya Yehowa may karawa. Inonori na siya o mata ni kapeniya. Itara-taraya kaino napa ni kapeniya. Nanin na ni meka. Chuwari karo inanuya ni kapene. Ari iyata yayang makuri ni kapene. Iyata yarura ni kapene. Arasa kay din. Cepuki atayakan tayan nariru. Ya kakwawa ka pun singa ya tepo kera ini na papa ki kanuana ina non tio di mens. Pa pun tepo pun me pui mai sina ke nampana. O naron ne ya taki. O ya sani karawa ki ni menga pero nga ki roi. O sipa ki na kon ni mewa. Tepo ki ina non. Ara vare ina non titayay. Ye kakwawa na pun tuwa kanuan na no to tavita kinaki. Ceru na peyo kinaki pa cheni ne pune po ani kastua roi na kontiatua. Ayu na pe ceru kienaru tavita nikamu mo na kontiatua ibukini pai ni kapene. Ari esa ni kuran na makina ye na kairiri tiatua tinanun na tai ni bupuak. O inanun de betaya kia kuran na pe naitara metaya ni kangang. Nanoni makitavita awa tiatua. Itima to hindi ki pati sa kairiri na koy na kiya na coach. Ani na ko ng tima to ang tauroi ni puokya. Inanon na runan kapen. Yuminari ki wati tiari ruwayo. Yari ki pati uwa na tiari ne po iroya. Asipuni tirera. Ibukin na roya ni kamuamua ati atua ibukin pai ni kapene. Aki yesan ronia. Yay inanon na yatai ni pupuaka. Inanon na vare ya panin. O ete na kei pa mente ki po ate uwana na kontinua. Ya kapenna roi mona kintirongorongo. Pasipundi ay nangangaira ni panaran ne po. Awan nani ne. O ni katangi pa ni katangtang paro ni kastua roi na kontiatua. Inanon ni meuro. E ponday ni kakawa kinape. Pa ina kakururawa ki roi tieron ne po pontay na. Ni kaira ki mea pa ni katangtang ni kota tiene ni o tsaka mua. Mea tene pone kuawa. Inanora ni kapene. Meni kipu akana awa na kontepi merwaiwa. O e kota ki yei pa pukintira. Pa sinaria ne pone kontiatua. Teki pone wapu ina kon wapu mewawa. O ipu ni kapene yan nepe ki kainan roi. Kanuan tiaron ne pone po ani. Kana sikarawan kande ni karinira inanon tiani ni yei. O ina konan tuangira. Kini kaihira pa kai tiatua pun tiuwe yoni pa ni kapene. Aw nanona. E pun tau te kana pe. Yon na nakaripa ni kapene.
Jawara te pai yarang ni kakawaki. Ay kataya tavi tani maneveya inanun nanari ruwayo. Punarun tia tu antete. O ni makuri ati pai ya sante yakinna. Ke arete yakinna. Itaku te yakan tiki pa yawa. Pa esa na te ka Yehova. Awa apene ni makuri. Ki apene makuri ni karawaki. Meta ka kwani meki. Nteki puer waiwa. O iri sariki mentak. Pa etete. O ari kina papai. Itua. O ati imatua. Nikipo ikai. O apu ni kota ye yarun teka. Ki ana teka mena makuri tiatua. Ki yarun tiatua ntete ni karoi. Ana makuri meta ka kwani meki. Na kuia ana potan no meta. Titeka ayatata yometa. Nteki puer ni mewa. Ipon na komentiteka nipira shit. Ari nanona. Pa aron tiatua ni kakuroro wana nunda na pirita. Ari asante yakinna. Ibukia anamata ni kapen. Ayo pun te pai na te kawa kiria tani kairiri. Pa apun dia ina pani kakuro inanun. Ayateka me yamos ari hasa ni kona ni mosikia. Te sakaira te takakaro. Ina pun dia ini ira pa kauna ni karoa nanun nari asante yakinna. Nciaro pa anakona ni kakairi yai anatan takakaro. Punayo te pai ya kataya tavi tani maneveya inanun nanari ruwayo. Nkiero na patia tu aya ki kakoro ananun na pirita. Me anomata. O wana punna ki kona ni kororo ya roya. Kiero ni mewe sipuni tirera. Ibuki ni mewe kena ni roiroi. Ibuki na yo. O ipundi ki pati panan. O nanun tavi tani nepo. Nakon tia tu. Sinatara yaraki po ikari niyaki. Paki pun te pongei. Te pui matenu wana kon te pui mene mewa ya kangai te kaya. E taratara ia Yehova mai karawa. E nonoria na siya o mata ni kapeneia. E taratara ia kai no nape ni kapeneia. Menera ni mea. Te ware karawa ina noia ni kapene. Ari ia tai ia makuri ni kapene. Naraki pui ikai. Hoi pundang ciri-ciri roa yaron tiatua. Nori pai ni kapene. Ake te pai ia konanda pe mai rona. Pa e pun na tai. Pai. Aika yasa ni kariki. O pa ina pe. Aika e karoi. Tu ware. Ke neyere yasa ne pe ni kariki. E pun ni kawata ki kaya ron tia tua. Ntete. O waruna ni karau waro in taratara. O niyang. E te akina kintiki po na te pima tenua. O e pun taratara na i karawa. Inori pa ina. Inori ya o matana. Ke inori ana kariki pai ni kapena. Ipo ni kota kina pe yei pa tia tua. Ipo ni menan tapo ni kapene. Ayu pun narun tia tua. E tau roin taina ko ibukia na sina ni kapene. Ai ka tau roin diki pa tani ka potoa ibukin na nakanta ninga. Sangana kita kanta ninga kakawa ki pa tia tua. Nkia karikira. Oi tau i roi muira. Oi te muia kona pe yang anira sina kona ni karoya ndikira. Pa. Anaoma tangaira. E nanona. Pai ponia ika keve na kora ina no ntemei we swaki na nona. Au siria in tau roi ni keka. Me tinano. Ai tau roi. Au tinano. Ai meki. Pai ati meto antara iran taina. Me e pondang ni kakawa kina no ntirongorongo. Patia tu e pondang ni kura na tangira na koira. Ngai are siria ina penata. O ni makuria. Te tangira ani. Naroni meki ni grisan. Ayon nes puni mena inanon cakapuan cerunga. Ncero ra. Paska kwa waya mais na petaya kasi kuna na pendiki ay ngaira patanta kakar. Ncero na sinakaina no timenna na kuna ndiki pati sa kairiri kera coach. Ari na kuna ndrapa ka nori kay nanora ni kapene. O ni kaya kay pay kas tangiri inanon wakin tibayo. Tisira kaya kangai. O iya sandi kera tay nangara ka kay tau. Mera ni pune po na nara coach kiara sa kairiri. Ipunda ni kakawaki. Arura ni kakaita uwan ni pune po. Naron na ako sa tabi tayo nanon tita yey. Ncero pa sinakuna ni kota chiyo ni mek yenine. Pagye yaro ni mek yatapanin roy. Iro unchiya tuwa. Papuni ngayati sa kairiri ni kuwawa. Ay tataw roy. Ntayo na ko ibukira ni kapen. Arura nuwaki ni kapo inanon chirungan takakaro. Ntimei wayo. Punaro na tayo si pangara.
ay kara ni kakawaki inano ni meura sikarika ki pasina katima toa ta meru ani kanoan ana kariki pai chetua morare dik ngaira ay kawamata ay kasiliki patan tara tani yango tan tete awatani makuri yai mataran tara yo nori pai ka kapaka ki pai kastara ipa araroi karawaya yai ara yango ipukini yango ni pai ka araroi yai wiran teki ki ndahan teki ni pai ka araroi ki pai ka atangi roi yai na pai na mewera ni kona ni koroi makuri ay ka araroi meska kwa pa itu ay roi makuri yan na yo iro siponna ki kona ni koroi o ni kamene na imetara awarai yang war are sanganaki ipuki na pati meto ni metaki metara nori kakawaki na nakariki pai chetua aki pondora ni meka ina nuncho nape ntapetai o sila peka uni puokia aki siponi kinaya kintangilia o ni meka na ngaya me sirang ni metaki na ko yerora ni kapel aki ira dikira kanuan wiki asa sani kaira kia ina nunara kia sis ntaro nauria te akana tangkai ponte te aka ay sivetia ki pasina na noa kanuan wiki ya to kintai o etapanin roi kanuan wiki yo ke wiki anako me angana kira te kantaringa sidia ina pa nori ya rora akira dikira na yeron tia tua iti meto ni kinako iti meto nori ko o etau roi ni ke aka kai nanum me tina nuanga tapanin roi ngaira ikai ni kapeneira ina nun tameruan cengai nan tapasei arawe Yesu Kristo e pundi ki pati sakapoto roi ni kuwa narunan ka kurrowa si pangana ari iroko ibukina ingyan ki busmaya ki o ni kai tara matayan rawawata tayan ka ngangai ka nato me tau roi o itangiria pa na to kanika yei itangiria metini ni koria ni karowa si pangana o ni ka kurroya na kuni munyokona ari iroko ibukina tukin tetai o iyang ngai ibukina pa na tau roi ni kaya kai nanum kuya ti sapure o ni kamaunai ampure ngaira ay kasidiki pa tan na kimyat si pangara riki inanon roiroin sangay nan tapasay yata yarura ni kapene aras sa kairiri yata yarura ni kapene aras sa kairiri anaraw me anako yatwar inatime to aniri anira inanon tuwiki asenta tapeng kai ki taun roin kai nuaki nanona inanon si pangara naratapon ni makuri naratapon ako mo yung aray kakakokor sila pa rin nakapaya